Metroak ez mantentzea eta maskarilla eta eskularruak ez ipintzea. Jendea tabernetan egotea, maskarilla eta txarto ipintzea, tortzen leku batetik, ez dena joan behar, eta gu gaude horrela eta txoke egiten dugu. Zeuden kuadrilla asko eta ez zeuden distantzia, ez zeukan distantzia. Ez dute eramaten maskarilla. Jende batzuk ez daukate maskarilla ipinita, ez daukate guanteak ere ez. O sea, si hay mucha gente que pone esa mascarilla, si ves una mesa en una terraza donde hay una taza, no te sientes, porque todavía no le has dado tiempo al camarero a desinfectarla. No echemos la culpa al camarero, sino a la irresponsabilidad de la persona que se va a sentar en esa silla. Pues jendea ikustea maskarillarik gabe eta ez dutenak distantzia mantentzen. 2 metroak mantentzea, batzuk ez dutelako mantentzen eta ordutegitik kanpo Batzuetan ez dute distantzia mantentzen edo maskarilla dute erabiltzen transporte publikoetan eta... batzuk daude maskarilla gabe, ez dute distantziak mantentzen. Ez eramatea maskarilla. Ez daki ze maskarilla behar du eta desinfektatu behar da. Primero que no se mantengan las medidas de seguridad. Por ejemplo, si tú tocas el suelo y se toca en la cara luego. Si tocas algo ya no lo puedes tocarte la cara, nada. Sería así, buscándote con el brazo. Vale. Eramatea maskarilla, eskularruak ipintzea eta eraman desinfektante eta metroak egitea. Maskarilla ipintzen dut, joaten naiz bide hontik eta supermerkatu batera joaten naizenean ipintzen ditut eskularruak. Hartzeko distantzia 2 metro eta maskarilla erabili. Ze orain derrigorrez dira maskarillak. Si vamos al supermercado nos ponemos guantes y las mascarillas siempre, pero... Jarri maskarilla, eraman poltsikoan edo gela. 2 metroko distantzia ez bagara mantentzen, maskarilla Prestatzen dugu ja dena, prestatzen dugu gero, ipintzen dugu pertsa batzuk, eta hartzen dugu maskarilla eta dena, eta gero joaten gara kalera eta maskarilla. Eramatean motxila batean desinfektatzeko eskuak nahi badugu jan zerbait. Ipini behar dugu maskarilla eta nik adibidez eramaten du edo guanteak edo desinfektantea. 2 metroak mantentzea eta ordutegian eta zure ordutegian ateratzea. Mascarilla, guantes y gel antibacterial. Segundo, llevar un gel desinfectante, quitar la mascarilla, meterla dentro, que si tocas algo tienes que desinfectarte las manos. Maskara erabili, eskuetako zaboia erabili, distantzia mantendu, plastikozko boltsa eraman maskara eta eskularruak gordetzeko. Ikutzen dena desinfektatu, garbitasuna da garrantzitsuena. Nik ez dut ikutzen, ez da, berda. Jartzen naiz poltsikoetan eskuak eta jazta. Distantziak, ere bai joaten gara jende asko ez dagoen lekuetara. Agua del grifo, le echas un tapocito de lejía, lo pones en la puerta y antes de entrar en tu casa te echas flis en las plantas de los zapatos, te frotas contra el pudo y has matado cualquier bicho que puedas traer y no tienes que dejar los zapatos fuera molestando a toda la velocidad. Eskua garbitzea, maskarilla eta eskularruak bota paperontzera eta aldatu arropa. Beno, eskuak garbitu, maskarilla kendu, arropa kendu eta pijama jantzi. Kendu zapatan kanpoan eta eskuekin eramana terrazara. Garbitu eskua. Nire ematen dut garbitzeko eskuak eta garbitzen ditu.
zapatak kendu eta garbitu eskuak. Lehenengoa eskuak garbitu. Gero jostailuak igual leku batean ipini desinfektatzeko igual. Ailegatzen garenean, zapatak eusten ditu atearen barruan, etxean. Eta gero eskuak garbitzera joten gara, eta gero dutxatzera eta arropa garbitzen du. Zera, periodiko bat eta ipintzen dugu zapatillak eta gero ekentzen dugu maskarillak eta garbitzen dugu eskuak. Desinfectarte los pies, quitarte la ropa, echarte gel antibacterias o jabón y bañarte. Etxera llegatzean zapatillak kendu, eskuak garbitu eta arropa kendu garbitzeko. Pues lo que yo creo que deberíamos hacer al llegar a casa sería, en el felpudo de la entrada, si hay, claro, quitarnos las zapatillas y al llegar, las zapatillas dejarlas en el balcón para limpiarlas luego. Luego quitarnos las mascarillas, desinfectarlas, lavarnos las manos, ir al baño y con jabón nos lavamos otra vez las manos con jabón claro y la cara. Y nos duchamos. La ropa quitada que teníamos, pues la metemos en la toalla que hemos usado para secarnos. La toalla la cogemos y la llevamos a la lavadora, con la ropa dentro, claro. Pero no lavamos la ropa con toda la ropa que teníamos ya. Lavamos la ropa, solo la ropa que teníamos en la calle, en plan... Ez baduzu egiten zure osasuntzako egin besteen osasun gaitik. Respetatzea, segurtasuna eta pizkanaka lortuko dugula. Serio ez badezu hartzen hori hila esarela, edo kontagiatuan zarela. Le diría que se pondría la mascarilla y que tendría respeto por toda la gente que hemos estado encerrados durante todos estos meses. Mesedez aldozu ipini maskarilla eta plantea. Ez ukitzea jendea eta maskarilla eramatea. Zion ardura da, ez da gugatik, sino ez besteandik ere bai. Hori ezin daiteke egin. Aizu, kontu zibili, ez daude bakarrik zure osasuna arriskuan ipintzen, baizik eta gurea ere. Que debe cuidarse y que tiene que respetar la pandemia. Si no, se subirá más y nunca se acabará la pandemia. En vez de salir a la calle, pues etxean geratu. Distantzia mantendu beste batzuk arriskuan daudela. Si yo lo hago para cuidarme, pero para cuidarte, espero que la persona que está enfrente haga lo mismo. Rondo zaitez, distantzia mantentzen ari naiz, biok zaintzen ari naiz. Arauak bete behar dituzu. Bera ez daki igual daukala eta erruaren gaitik beste jendeak txarto pasatzen ari da. Zaindu gaitezen. Zaindu gaitezen. Zaindu gaitezen! 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 Agur!